Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlanda de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasideg ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kaduanak, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka, labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti madireksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti umuna paset ti pakasaritaan ala paulwan. Nagsayangen Torquato. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Na, anya ti isem-isemam dita. Kalpasan na kumita kita kapay kanyak. Kasla mapukpukaw meten ti limbong ti panunot mau, Torquataw. Ni Kapitana talaga. Agis ismaklaan panunutem metan ang mapukpukaw ti limbong ti panunot kaw. Anya ngamin ti isem-isemam. Ta kumita kita kapay kanyak. Inspirado aklang ngamin, Kapitana. Apay ngamin aya? Siyempre, makikita ka. Kaslang ngamin, maitay tayo kak no makikita ka, Kapitana Orlanda. Sumardeng ka man. Nagaduman ng tisasawam, Torquataw. Agtalaw ka man lang dito'y barangay hall. Tamadamdamalaang at the meeting may kadagiti kagawad kao. Anya ti pagmimitingan yaw. Kasaom ka din no asino ti mangsukat ken ka inton eleksyon. Isyak ti indorsaom amang sukat ken ka, Kapitana. May papan iti ordinansa dito'y barangay amayulaw para kadagiti bumarangay. Ay, kunaklakid din no maipapan iti eleksyon ti pagmimitingan niyo. Bumaba ka din iti pwistaw, Kapitana. Bagamlaan ta siya kaun ti mangsukat keng ka. Ay, sukatan nak numanghabak ka. Bareng numanayunan jay may sa abutos mo iday, kat agbalinan adua. Tasi kalaang tinangibutos iday iti bagay. Di mo matin ipalagip daytaan na palabas, Kapitana.
Jay napipintas a baton lagip ti rumbeng a lagipem. Kas kumaiti napalabas ta. Ay! Sumarden ka man. Awan lat nasaya at alagipan iti dayta. Apay adi mo lagipan, kat adapay anak taas si bibiyag, apa maneknek, iti napalabas ta. Ay, apay nga agsintok ka, kat nalagip ko laeng mo't tinapalabas ta, kapitana. No bati ba't anapalabas, saan mon alagipan, tawan serbida. Tirumbeng alagipan, ket dagiti nasasaya at apagtang. Ala, agtalaw kan dito'y barangay hall. Di ka pasalsali dito'y, no awan mo't tinasaya at agagarap. Hey, Torquich! Dumagas ka man pa'y ditaw. Apay aya. Dumagas ka tadaim pa'w ni Insan Bartolo manipod ijay Hawaii. Ha? Nagpaw-8 ni kasinsin mau? Yes, kasta nga daw. Ay, nagsaya atain. Siguradaw, adda para kanyak kadagiti impaw-8 na anya, bispren. Nanaganan siguro jay sapatos a para kanyak anya. Una, adanagan mo talaga. Ha? Agpaisaw? Wayne, napugtuam di ko nam asapatos ti impaw itna para kang katol. Wow! Nagsaya atin no kasta. Kunak tumait adi nakmalipatan ni Insan mo a Bartolaw. Ayan nangarudan jay para kanya kasapataos, bispren. Kaya't kun amakita. Ay day! Magagara naklauna yun sika! Mala, mabit lang tamapan ko alain di taunag. Sige nga raw, urayan kan dito kiyos kaw, dito parangan yaw. Ta, agiladakman dito'y dagi-dagay apagil-iladam. Nagdigos ka mutlaeng. Apay adamagam no nagdigusak. Una tama nga no nagangot tunday tadagi-dagay asublatak no pagiddaam. Nagkaro ka mo ten, Pipito? Anyat pagkitkitaam kanyak. Ruget, ang makaakar iti angout. Awan pa iti kilikili power ko, anya. Agsigsigurado aklaan mo't atol Torquich. Narigatan ti maakaran iti angout. Imbak ko man no swerte ti akar mo kanyak ngam awan pa'y mati swertem nga amaw. Sumanao ka. Ingkaki di alaanan jay sapatos nga impaw it ni Bartolo a para kanyak. Takayat kaun nga isuot. Lucia, my loves. Ayan nandi sapatos nga impawit ni Insan Bartolo a para kan ni Tol Torquich. At dalaang dita. Anya dita. Ibagam ti eksakto nga yan na. Kita managlawat to'y balay. Dayjay man, nay. Ay, nay, huwag nga agpaisaw. Isaw tinakadisaw ti lamisaan. Apay asap sa pulom dayta. Adan ni Torquich dita. Itadkon kan kuana. Ala, ingkangarudon itad kan kuana. Tama nga numapukaw pay. Sapay kumpurme ti mapidpidot ni JR ngay ayaman. Ang mga numakita na dayta para ka ni Torquato kat ay ayaman na. Malangarawd, mabit lang ta ipan kumanday ta kan ni Torquich. Mapan ka iti ayan na. Makitongtong ka manan kan kuana. Katanya kumangay. Makitongtungak at talaga kan kuana ata. Tol ko nga roday jay. Ang mga nukumpurme manan akalukwan ti pagsaritaan nyo dita. Na. Kas lang amin maluganan kayong agpadpadan o agsangsango kayo. Day talimpyo nga utak mo ita, agbalinen nga abnormal no kasango mo ni Torquato. Madula amin kamit. Naragsak kami lang no agsangsango kami ka ni Tol Torquich. Sige,
Tanak iten ti sapatos para kan ni Turquoise. My turn. Tol Turquoise. Asas. Nagkaroon dito a tao? Pagbitak lang nga na pandita balay, nakaturogan dito'y dagi-dagay. Imasan lang di maturog dito. Ay, Turquoise! Turquoise! Agreein ka! Saan lang tama rin? Inyat ko ang nandito a tao. Nabambanog nga tayo. Ay, paiman. Ijay dot ti manok nga na dita egay. So man ti korekor ko itilapayag na. Ayan na dahil jayan. Dahil jagayam. Dahil ti korekor ko kankuan na. Korekor. Di ka kasta may labs. Tagainop sa pa'y tilok. Korekorak lata. Naikan, saan anay talapayag ka ta nagpigsa ti kilitik dita. Arako penaklatan Orlanda biyag ko. Nagalasan. Nagdakala ba kayo? Anday ko. Ayan ti Beklat. Anday ko. Nakangkalagi ti Beklat. Pirminti ko lang titmaw. Kita, uray ka lang natin nagan iti dagi-dagi anagidam. Ayan nga ron ti Beklat. Awan, tagtagay na mo lang dayjay. Niya kamatan. Anday ko. Sapay nagsakit ti bukot ko natinag. Nagkunang nga ba nga agkulagtit ka? Ke nakangagayam iti dakkel a Beklat. Nalakaayam ti maalon-on iti Beklat. Di kagdanag, tadi nakapagan anong alon-onan ti Beklat. Napait ka kanaw, iswa dilpatan na ka lang. Gaski ka kiday. Ayan na di sapatos kaun nga impawit ni Bartolaw ta agawid na kaun. Wen, mabidlaan. Ha? Apay akarawaam day tabulsam ngay. Umanay ayati nagdakkel a sapatos kaw di tabulsam. Antaw. Ha? Anya day ta? At sapatos mo nga impawit nin San Bartolo Saan kumot amabalin apag sapatos dayta? Kay chen mat a sapatos dayta. Dito mat a sapatos timpawit nin San Bartolo para kang ka. Kita adapay bitin-bitin na nakasurat tinagan mo. Dayta na Ay, just kay. Ano ngay dayta? Agpaypaysaw a sapatos ti kayat kaw. Katalangan mo't kan katagpaypay so kat day tangarod mo't timpawit na San Bartolo kanyak. So, si kapailan kat pinawitan da ka lang arodan. Matay? Antaw. Apay nga impalapal mo nga yung sapatos. Ibagam kan ni Bartolaw, ajak lapagan anaw dayjay a sapatos. Mangurkuranges siguro ni Bartolo. Iso asinsinan sapatos laengan. Ti kabailan na nga itad. Ha? Just kemanay. Namalangay. Anya ka batan? Di mo kung may purpurwak ti sapatos Sayang. Ayan na nga tandesinsinan a sapatos. Dito lang tinangiporwakan ni Turquoise iti dayjay. Idolin ko lang ngayon sayang mate. Daddy Pogs! GR, anyat ko ang ditaw. Natanawan kayo ngamin ijay tawa.
Akas lada sapsapulin niyo. Sapsapulak nga raw di impurwak ni Tol Turquoise. Anya ti imporwak na? Di impawit ni Titom Abartolo asinsinan sa pataws. Jay ay ayam? Saan nga ayam day jay GR? Imported day jay a keychain. Kukwaklangan ta saan mo tapagan ano ni Turquoise? Tulungan kan amang sapol, Daddy. Ngam no masapulak, kukwakon. Ay saan idulin tata sayang. Sige, Daddy. Anyamat nga minan ni Turquoise. Di nala nagustuhan dyan din San Bartolo, impalapal na matan. Awan pa'y ganas mo't amay ikanday dya ataaw. Gerald, ingka ipanan ijayan ni tatang mo dagiti kawis nang inalam nga impalabam. Nay, inyag damot gaya mo, nanang. Saan mo man ngamin nga irwam jay amam? Asi ka amin ti mangala ka dagiti namurngan na. Samon to ipalaba. Bay alabaan na dagiti kawis na. Tanapig sapay mo't amang aramid iti dayta. Bay ang daklatan, nanang. Takasimot ni tatangag may maysa. Uwan ngam si kamot laminay. Iso abay ta iso ti mga ramed iti dayta. Ilabana dagiti kaus na anamurngan na. Saan asi ka amin ti mga ramed. Agkapsot adagos jay amam no awanan ti aramiden na. Paset lang da ito iti panang ipatag ko kinitatang, nanang. Tapno sa nagpaspasugnod. Takanayon ka no adito ayan nyo ti ayan ko. Day tati paglaingan na. Ti agpasugnod. Manipod idey akas tati ugali na. Mala, ipad mo nga ruden dagita kawis na ijay balay na. Tapno saan anakawara dita oy. Amang ano adda makakita dita nga umay dita oy. Kat kuna enda pa'y nga agdenden na kamay kinitor kuataw. Adda kawis na dita oy. Mabalin latamot, nanang. Awan dakas na ta, single kayo mo't nagpadpada kini tatang. Ay saus, yan adayo na. San kumama pasamag dayta, dayaw. Mala, ipan munda kita kawis na ijay balay na. Sige na lang, mabitlaan. Tatang, inyag kong dagit impalaba ka kawasyo. Tanay, di mo't amo alaban ti kawasyo no sana nga agpalaba. Ket baybay anak latan Ni, apya kastaman nanti ko nayo, tatang. Kaslada man nanti pasugnod yaw. Un ata awan ti sirsirbek. Agoray kayo man, tatang. Anya man nanti makagapoy ti dayta sasawan yaw. Kasla ay ayan nyo man nanti bagiyaw. Awan nga raw ti sirsirbek. Iso akasla akla rugit meten iti panagkitkita ti sabali at tao kanyak. San kayo amawatan, tatang? Apya kasta ti sawayaw. Nagbasitak iti pagkitkitaan da. Langruna digiti adda kwartana. Agasem, pauitandak nga agpaisaw, ngem sinsinan anagalas asapataos ti pauit da kanyak, anyat pagkitkitaan da kanyak. Purak launayin aya. Sino tinangtad kata kayo iti sinsinan sapatos? Ni Bartolo Kunak no agpaypayso asapatos ti ited na kanyak. Ngam saan magayam, agasam ngay, ti kastangar aramiden da kanyak, iparupa da launay meten nga awan ti makukwartak. Ala, tapno maagasan mo ti sakit tinakam yaw, mapantayon to ijay ili, tatang. Ha? Anyat kwenta ijay? Intayo gumatang iti agpaypayso sapatos yaw. Ha? Agpaysaw? Igatangan laki ti sapatos kaw? Jay branded sapatos? Una, tatang. Tapno saan ang nagsaksakit tinakam yaw. Ay, yahaw! Agyaman na kanakaw! Ipakita ka na Bartolo kan pipitaw, akabailak ti maaddaan iti sapataos, nga oray sa anak apawitan ni Bartolo. Tagibas si tindakiden, kat adamat maestro nga anak kaw, naglalaing dan!
Anya ti kukuon nyo dito'y aya, tadi kay matla sumrekan di tabalay. Sapsapulon mi nga rog impurwak ni Torquato a sapataos. Anya, impurwak na jay para kan kwa na a sapataos? Kasta nga raw. Nagsayang day dyan mapukaw. Idulin ko lang no saan nakayat ni Torquates. Ay, anya matan ni Torquato. Apay ngamin nga impurwak na. Mumatan day dyan tao. Saan napagan ano dagiti simple laeng maitad kan kwa na. Alang arudon, tulungan kayo namang sapaw. Takababain mo't ka ni Bartolo no maamuan na anapukaw laang day jay. No masapulak day jay, kukwak tulangain. Idulin kaun, jakon itad ka ni Torquates. Daddy, adda dito yung J.I.I. masapatos. Kasta aya. Ay naimbag ta na sa rakam, anak kao. Kukwakon daytoy, Daddy. Sige. Ngam idulin mo nga raw duwain. Tanaggapuday ta kan ni Titom Abartulaw. Ay ayamak ikabil ko jay trak-trak ko. Taadamat sinsinan atulbak na day jay. Ha? Iso ngay ayamo kon daytoy, Daddy. Orang! Apay manan nga daka. Di magasakla ang dito'y balayo ta naggapo kami ken ni Gerald ijay ilay. Kasta. Wan, kita man no bagay kumutla ang daytoy. Dayta. Dayto sapatos ko Nagpogiak saan ka day? Bagbagay ko na ito'y sapatos ko ginatang ni Gerald. Ay anyan, di mo pa'y urayin mo ti sungbat kaw. Sika mo ti mang sungsungbat iti saludsud mao no bagay mo dayta sapatos mawen no saan. Nagbayag ka ngamin asumungbat di siya kaunti ng sungbat. Sa nabalay, tabagay kumat at talaga dayto'y sapatos ko. Malahwan latan, oray no saan. Ni orang mat, kasla imbagam asaan analaing ni Gerald nga agpili iti sapatos ko. Kat no isaw tinang pili iti daytoy para kanyak. Wan nga rudan, bagay mulatan, oray no saan. O na'y kalakit din aya. Hehehe. Na, agngirsi ka manan ako nak. Dayta ket ti kasursurun ko nga style mau. Apay orang, saan ka kadi analiday nga agmaymaysa? Nang runa no mapan ni Gerald iti ayan ti pamilya na ijay Bisayas. Imposible adi ka pulos makarik na iti liday. Adulami nasasawam. Kapitana, aklo naman wano saan naliday ti agmaymaysa. Saan kaday? Kahit anya ko maita. Saan pa'y mo't anala daw ti amen? Napigsata pa'y mat. Iso asilpuan tangarod, tinapalabas ta, Orlanda. Anya ti sungbat ni Kapitana Orang ken ni Torquato. Kagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti pakasaritaan ana Pauluan. Nagsayangen Torquato. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang. Musika ken sound effects JD Jr. Insurat ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Sagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!